Felipe de San Pedro entrega Santiago Gómez en representación da Liga Nacional da Galiza de Villarda. Hirugarren selkatua Felipe. Muy bueno. Segunda clasificada, Maite de Pasai do Nibane, entrega Josu Bengoechea, concelleiro de Deportes do Concello de Pasaia. Hiru, bigarrena, Maite, Josu egiten du. Muy bueno. De Mourinho de la hostia. Lehenengoa, Kepa, Pasai do Nibaneko, txapelduna, Pasaiako Badia. Zirikia txapelketa. Bueno, ahora vamos a hacer que saibáis que hay costela.